Enendi ni mailete kwiyumbanisia mbua ila yeteletwe ya El Nino ni kenda kwithiwa matonya kwa ilia ni maa o undu umwe na uketha kiwu kwianana na memba wa mbunge ya kaunti ya Makueni kuma wodini ya Ngumo Muthiani Mwangangi ni kana ekalima Ngumo na isio sia Kibwezi na Makindu mailete kwiyumbanisia ngetha nzeo ku aiweta serikali ya kaunti ya Makueni ni yeyumbanite kutetheesya thini wa imwe ya miisyo ila itonya kukanya na mbua inene ya El Nino. Kennedy Mulinge ni ripota witu kuma isioni sia Kibwezi. Mbua ya El Nino yekwatiwa kukanya na kiutani kingi isioni kifothokonyo sia vanthi ya Kenya. MCA wa wodi ya Ngumo kaunti ya Makueni Muthiani Mwangangi ni wenda nende kuikithene meso vyana na mbanga ileto na kukanya na mbua iva mwena kuikithia siana sione nzoviku ibinda ye mbua yokite meyo mbanisie mbua no yetuka ni mbua mbingi ya El Nino na kila tuwasiana andu maitu meyo mbanise kupanda kwa wingi uno mbua ile ibetete tuzithitwe tuiketha kindu lakini ibinda ye yetu kwatise kuketha uno mbua ni mbingi kila tuyando mesove uno mbua itha mbingi matsuve siana uno siana zitha misie nikenda withithia tina kwata mbanga itheta kuwa na mangumo undu kwi mbusi na kwisindu mbingi nikenda withithia kwinetha na misio yulo wake Mwangangi enda inende kuyovaka vyo kuli kuma kwa wingine kana kwiyikithisya ngetha na kwivatha na vyo na nzamu kila kintu akulia andu maitu ni mabande metikile kupanda nikenda mbua eno nitisitwo ketha ndu kugwitu kwithirwa kwi mbua itatu ta inya titelo ketha lakini twise mbua eno yaua ituketha na nza ithela kila kintu akulia andu kana monethe na mbeu mbingi atethe zolote nayo na ithita serikali ya Makueni ithe kugwitu Ngumo twina mbeu tunengana kwa ibindela ilite na twinengana mbeu ibinda jisele kwa ultima tukite tunengana mbeu nikenda withe andu mambia ku prepare mbeu yo andu ni mabanda nikenda withithia ngewa yanza ni kata ngewa yanza ni athela. MCA Mwangangi onge iweta mivango ta iminite kwikiwa na serikali ya Makueni kwikithia nthi mayone ya suvi kwivindani ye ya mbua ya El Nino kila ngwana tabia andu maitu ta serikali ya Makueni yumbanite nikenda withithia ni asia mbanga sionthe sia mbua no kuwetwa El Nino kwanza ila sionthe nikenda withithia andu maitu maina kwata mbanga mbingi sia kana maava ala mekwitha meutarajiwa na serikali ende na kwemba saizi kana mbua itha mbingi na itha yina kiwu kingi na itha ina sindu mbingi kwa hiyo andu maitu mesuvie nikenda withithia ni kwetha kwikusio. Ripoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni. Joneta wa Ken Mulinge.